Soy mo yung sopun bo anyang ne dogam gabe. Gule sisi hapasi. Lokta Yesus Kristus muji boda pe. Mule jam ni daga AGM meetingam. Mule iso kapa paku hoga mule hang loga pun bo aben pa ayalin johal pa adun.
nyutu muram katul ngo kabisihem kapado mulengam hem mupado ngo beli pelak kadapa mulenga ado haspa hebjang pra borda kalan karna mula kato solo ngo atu nampung baka ngo atu holo do dul hoka ana ekdom faithful jado muju susu mana church goto into kong ubama bule maybe ul ignorance gam ni pa bola chengma ko gam ni pa bola into hoglo al Christian state full Christian state bule kato ko nga mo dai bol ito into mula ham pa ma ana keng lo oto ana itu sija ga generation bol ito hebja ka tutung hara bo ma ba do ho gam sija mula so ge children ministry sa mula main emphasis ita because simulga foundation pokok nurse mo ekta Christian leader ustu church ekta ekta Christian leader ustu range ekta ekta Christian leader ustu council so ka ekta Christian leader ka ustu kira jitya leader be mane pokok be al apaman alongkam tuimbokam temptation kam setan kam devil hodai koko be bado hogam ho kota anyo na lai mulai holai pergi debe mage debe sege debe nyel dodo ham nule solo it is present situation circumstances hepa so mo se mule ini ubro to do na mo hepa ni chi te yu yu ta do ma do